Members of the duhoma. So me. Who speaker kalome. Demand som ni panina tangin kan tranve ama masaber kan soidu chu Serchip Sports Complex Akian Stadium. Unrei takata kan long ha to kha lo function ve ta. Amaro chu voin thanin en kol tu ruaman anilova. District Sports Committee an mani beng varin an lo en kol no ria. Kan minister zom tak ne na po hian an fril to a. An niran en kol ki athap beran duat berbok dona ki ti nge ni chho thei selang ti kha kan ngem ani apanina chuan kan soi non fo mai he sports budget kiam na hi 5.43% in akiama atchan aumin karinga kan house leader finance minister po hian ti tlem na chan anei ni karinga atchan chu hun kal to kan enin SEDP atanga sumdong member top 5 zinga Sports Department hi atel zel awangin khalamatang khan phuruk anile don an yang tikha kan hamrin puya ten MSSC annual report a thil kachiar makdeu kati he kan soyanga hey district council and minority affairs department noya hian PMJVK scheme aoma hey minority area atan anibera Amaro chu mara autonomous district council in enma chan anei lo hi amak kati puya kavui pui bok ani ten a scheme guidance ahian a guideline ahian education le health atan zasum riat mantur ani tiani chutiang chuani line kan sports department hian he PMJVK atang hian Vaibel se zalile somni pani 0.03 alo chu sak ani tlat maina ten Ildian PA atang hian smart city le thildang atangin aizol khapui chantur engeng motang khan Vaibel se za somni pakwa point pariat paruk alo po pen sak boka khatiang kha sports department hian ya wangin zero otan point transcend nai tu lo frim ani department ta chu sak dan khan thiam tlat maya amaro chu anti borbora ton kum kaula hian kan rem ti pui na le kan pass pui na nimya lovin sum lo mangpuk tu maya revenue receipt revenue expenditure crores samrup noi samrup panga kapitala nuai zapali 0.91 ten avayin Vaibel sia zale panga point panga pasari lo man hem mai ni so supplementary demand han anon pulu tau samtang kan pasak le maya kha lo ti thang lak lo to chu Val Sports Department hi i boy pui lo hon nai to om lo lutuk kan ti ni chu hey state matching sera ringot po hianin supplementary demand khanin Vaibel za somni pakwa anon demand nam ani kha nei dis kha sangu katia in nam tlat lo kha ten chu mai ni lova sports department hian restricted tender som thum le pa ni contract an pe mana ram hasom na development hinge kandu attender vela hin kan tuizok tero chu ka relova hey Vaibel se zani samrup pagaman ani department mui tak ani tlat ani department hi tun kan sarkar hian pu speaker abad zet nei tlem hian an nei tama alo tlem nin hausa chen khat lo te le te lo hausa ani mayo mango ka ti deva ador le chuan kami di ban som ni pakat le som ni pani ni time ka ria pakan kan lu tanga amasain kan biala Serchip Government College in nak grade an mua rampum puita na til chuanom tak ania voina hian aka chuan ziale kalom puina he house galtlang hian kan soi masadu ani te chuan nabat sum
kumsari chunga rulle turing kan puka chumi kan mandana chuan kan lut anga farm panin an thoka soingai lova heng farm contractor pani te po hi kan minister zom takina apek omoi moi te po anin ka hriat puya champhai no MLA zom takha nichin kha a hallelujah lo chok maya abial chung sikul sakthat zia kha hei lo ngai tha se ka du khop mai government GM high school ki kai po ka kal chuana ni a kimia tana san son khi nuai som sari pathum point paruk bangani education minister Trian pathum rang khan siama mizo zohel lian hau chun zelal mung lian ten nuai som sari pathum man kha nuai som nga in anla phot me na kal ro chu he Trian pathum te hian nuai som nga atan chuanin nuai som thum panga in Domas Corporation an falle ti chuan poisa kal ro hi nuai som thum pariat akal dala sakna ta an man chu nuai som thum panga chau ani chu abial to minister khan ha hi pin a soimoi ni chumule o MLA khani a thok tu po Domas Corporation an head ministry arlo om puyani achung khe daina roof tour ani a Myanmar atangin rangwa cheper chi azial thai an mang zong ta zianan potlak lo aboy thana ber chu en contract mutu khan an thal zel wangin alo le song le tu te khan work order andong silo headmaster ten work order andong box silo a drawing and box silo en ma mulawin ten ma shelo te khan an pong sak muk mai ni mu middle school a noi som 2.20 san sonani noi som pa ya ta ni mu primary school a noi som san sona noi nga sak ani na middle school a noi som sak noi nga sak ti ni kha ni lo ti kha house sam tak ma hian ka soi do ni tun repair a khanin tuna government GM high school kha atel lo ni kha ka chianga thu chiang lo hetianga kana soi hi chu na ba chumbo ke sarkar ma sa khan sak ani ba ni kha ka soi ni chu tu na sarkar la ina pe dio a contract do re fedwe a chung khim phim ba chu zong ta zia da ka chu a ti lo khim phim ba a tham ni do la ke nia zong ta he dong tan pe chuanin kan mang lo khim phim ma uspe ka hung hi Allah he sia ma ya he min fia sa ka cha CV engineer te sakle allied concern te sakani ka soi ona ba chum ni na ba chum ni nur primary school noi som sanction noi nga tho na lan ka sa bok LM middle school champai cheng noi somin ramha kan amu a bia tu chen pa ni ome kolikon khuwa avengani an sikul zirte tu tanen cheng noi thumin thok ro tia em an ten in ni ko sia charcha noi li na sal chu noi lia a sal a tho chu eng mawa ko daran febe silwa an sikul kot vel le ngamo black top nan khanan lo mangta engineer ten lo kala hei chu drawing ang ni le ne ma chung thak tur lo rong noi tur lo man ron tia kan febe lo kan mu ve silwa an tia ma seng titupa berahian kanemelein ay nga po kan mangula po lo ati anti tual po kapian na point of order to speaker kha ka soi mia lo ania khatiang am thutik lo i house han soi chui chu house ti zam audio po kan ne o kha chu ele chakop mai GM high school headmaster ke national award ngat anya aniru anati hi ka riani te chuan ka pian na khuwa kan suenge tual pui noi som man ania zirti tu te noi nine thotir
Khazol High School zo chi veng nuai som ni pakhat man a ro khu man ne na nuai som palin an thal ti chuan an sikula thok emara thok lan ming lian nuai ngai na thok tan nuai som thum le pakhat nuai som ni pakhat man kha heti khop hian zirti tu mithiam on na department le ko rang bol tu tam na department na kal lo chal chin kha heti khop hian corruption hian abual ne oni dik tak chuan CBI soite tlak ani dul te a kabial te po soitu tam na ma se pu speaker ka soi zel chuan thil dang ka soi man lawam ka du tok ne pakhat chau kan soi le du chu inspection report on compliance audit para 14B ta chuan minister car number MZ01R 8295 tu motor tak nemo ni som ni pakwa October sa ni som pakwa sa kordai kalnan liter som riat ala a chumi ni ve chon ra tu kalnan liter som riat thau ala cho audit hian na rong point out ka chat mai ni sa kordai le ra tu chu in nai te nia a han ve in petrol minister in ala kan o hi atelu tu lui ahnar anut chuan among lampo anuti hi adik mek ani tuna hian e sarkara hian le diman som ni le ni khata kan kai so zelanga hey zirtir tu pathum ke po karwai meka kan bial chu nei lo khuwa phei chuan mana chokidar in headmaster charge ala to a chu tiang khop chu kan nia amaro chu ka soi pe tolo min fre ka tu na hian tu na chare lo te a hian ka bial hian ma som na landong vel ti ka ring tlat rusa hian enga te kan boy member zom tak tak tin non soi sa mi so pa kwa som nia engma andalova tu na kham SMS atan seng nuai jani som nga pariat anon dil le chawa sang ni som ni pakata seng nuai ja som nga pasari SMS a andil ya kumin tun kawai hian nil eng mandala entine athok tu te su inen kolana entine irregularized te lunam ni poisa a omlowa ama modon ti khia beng po pa zela thun tum ya lo te nan en kol chuan so me department noi thok te su an van noi don ti a chiang ren hen te su recurring nature nia kan ma mo le don ti te su a khiat lutuk ani ten scholarship chung chana enga tinge ahuna kan nau ten boy sia sang ni le som ni pakhata khan eng mandalwa mani khan pu speaker supplementary a nuai zani somri sang ni zaruk somriat panga anon dil chak cholu sang ni somni pakhat kum masa le ta ni scholarship ba huna mu mai na om re ne sang ni somni pakhat somni pania hian SMS tu nil indalo khati chungin ringe kan father scholarship an lak theyam anna mo do la local le don ti khiat ring ania kan ngai tu lo ni thil dang engemaw hian kan ngai tu na alu alan soka rongbol na tak tak le an lungai na lungai puina ang rongbol na ki hian herama hian rong kan bol lo ni kai chu ka hria hei hian ka ru atina thi na ni ten dam loi chalo tam tak mu chua ha zo na chana kan wa a loi tham ani khatiang dam loi chalo te kha engtin nge ti ani tar zel ti te po kha wain up na min na ri sen ka dua ten dima som ni le palina kan kai to anga health and family welfare hemia kalu ma hian kabia chunga frontline workers zong sangte an thorin na lom thu ka hril le a kan sub center nei kan bia chunga then khat te chu BP check na pon nei lowa kan le sak thin mani lo ka po ka le sak ani chuan serchip hospital a pilo din puin now ania afa athia magisterial inquiry da ania serchip DC in akondaka
amanen ngay apo mi puin fiat vat kan du ti man mor o katia ka ni chung ka zo wanga tia aron zova a report po ka chiar ve to ani ma se kha khan recommendation asiam ta a independent group of doctors from outside atiani ser chief a thok doctor nilo munda mi te team in emia kamachop hi ron chunjam te seti kha a recommendation ni a chu chuti ani to em a result wena hian soi thai kan nei to em ti kha kilai kan bial mai nilo kan district mi pui ta khian an ha throp ani chu chu wayot na min sil thai chuan alomom khop anga ten post speaker asa ho hi a short incentive kalau pe tom he mai sia phil dang kalau itu ka zo tre ini dah to le alo ka zo di ang sia minute khatte le mera minute neri pel to re asa ho hi a ka tuan huwa thu suwa lot le te thop an nia a short incentive an ni ve an nei ve a heng anoi nung te hi department yana ngai tha mani ka te ni mina drivers ho chungchang ka soito voina asa ho lo an mo lo na lo manan mo lo nai are lutuk to atlem te ren ne khoi takin mi te hi lo ngai sak te uti hi kan ngen sak dua ten contract le ngani provisional employee kan na NHM le samagra noya hen ka zautre post speaker and he observed to rain study group recommendations thelu ani to a engchenge kan kal then regularization of contract employees schemes ani le pariat kan ya chung noya chuan a thop tu te na deeds of agreement an siam te owner ani em katiang kha engtinge ti ani don te ka zo dua then health and family welfare department ni austerity measures in ahwa velo le ngala antanian problem atlemani ten SOP thar alo oma an department noya covid veite ningan nuwa nazam le vektura ti hi alo chuak thara health department noya to kan le wangin an dam ma mi kemni ti kha ka zona ania he order mak takania atom na bera chuan pu speaker kan health minister thuron kangen dua tuna kan health care scheme hi kalpui zel tla ka angayem ti himin fil se ka dua nge hel bang lamangai enga tinge poisa kan ma mo don ti ren se kan da tlat lo si tuna heti za kan kan ba dam lo te an chung kwa te an khongai thlak ma chu ti lain restricted tender tam tak kan chuarenga kan priority hi amak ka ti dewa chu wangin sang ni le som ni pathuma sarkar thar pathian zara alodin kalinga chu da chuan health care scheme hi chamtlak zela min ngai sakem ti kha kan zot bok ani kalome